Amir Hadžić je jedan od pionira balkanske YouTube scene koji je uspio u vrijeme kada zanimanje YouTuber nije ni postojalo da izgradi svoj brend i sa nekolicinom ostalih YouTubera iz tog vremena postavi temelje scene kakvu je danas i poznajemo. Od rage videa o kojem otvoreno govori protiv internet provajdera koji mu je dobavljao užasnu internet konekciju, pa sve do socioantropoloških kritika i društvenog komentarisanja, Amir je od samog početka pokazao određene odlike koji će ga kao internet personu pratiti nekih 15 godina kasnije, do današnjeg dana, a najbitnija među svim tim odlikama je direktnost, odnosno pod znacima navoda nemanje dlake na jeziku, što će ga u narednom periodu dovesti u neke ne toliko zavidne situacije, no izgraditi ga u očima njegovog gledateljstva kao nekoga ko će bez pretezanja da kaže ono što oni misli, ali možda ne smiju da kažu. Ali krenimo redom. Amir Hadžić je nakon inicijalnog boosta u popularnosti u po svemu sudeći zlatnoj eri interneta YouTube-a na izgled nestao sa platforme i svi su dobrano i zaboravili njegovo ime i kontent koji je radio. No 2017. godine se pojavljuje i izbacuje ovaj video i nije mu dugo trebalo da povrati gledateljstvo, ali i privuče ono novo. Iako je ovo izgledalo kao novi početak za Amira, zapravo je to bilo nastavak sa mjesta gdje je stao, s tim da je ovaj put audio-video produkciju podigao na znatno veći nivo. Kao što vidimo na naslovima videa, kritika društva i teme sa kojima se svaki prosječan gledatelj može da poistovjeti, bile su u gro planu u svim njegovim videima, što mu je između ostalog dalo i boost, vjetar u leđa na samom početku. Osim činjenice da je Amir počeo da radi kvalitetnije video uratke, gledatelji su uočili još jednu stvar. Amir je postao zreliji, odrasliji, iako je radio kontent s akcentom na humor, jasno je bilo da je barem u pogledu na određene stvari bio znatno ozbiljniji. Razlog tome će se saznati nedugo nakon njegovog povratka na YouTube scenu. Amir je ovaj put oženjen i otac je male djevojčice Ilmi. Svi koji su roditelji vjerovatno znaju u kolikoj mjeri očinstvo promijeni čovjeka, a prije svega u relatibilnosti kada su druga djeca u pitanju. Muke drugog djeteta proživljavate kroz oči roditelja i u očima druge djece vidite oči svog sina ili ćerke. To se najbolje vidjelo kada je Amir odlučio da se javno suprotstavi cyberbullyingu ove djevojčice koja je nakon videa u kojem nevino i naivno objašnjava da je prekinula sa dečkom i tegobe kroz koje prolazi, naišla na neviđen shitstorm od strane javnosti, ali i određenih YouTubera, među kojima je najglasniji bio ovaj čovjek, baka Prase, koji se nakon što se Amir uključio na Hypertrain, ali na strani djevojčice odlučio da se obrusi na Amira, nakon čega kreće jedna od najvećih YouTube drama na Balkanu do dana današnjeg. Amir nakon toga ponovo pokazuje da je daleko zrelija osoba od pomenutog YouTubera, te uz riječ da je djevojčica pokušala samoubistvo radi riječi koje su joj upućene i da svako treba da odgovara radi toga, odlučuje da se povuče iz daljnjih prepucavanja uprkos činjenice da je baka Prase pokušavao da ga isprovocira na razne načine. Amirov YouTube kanal vremenom eksponencijalno raste, te su svi koji su voljeli njegov kontent mogli zajedno s Amirom da uživaju u plodovima njegovog rada. Amir je počeo da radi ozbiljnije, te je uspio preko YouTube-a da stvori siguran financijski priliv, što mu je omogućilo da kupi gear kojim će podići igru na veći nivo. No nakon što se Amir financijski osigurao i postao neovisan, miris novca privukao i određene agencije koje su očajno htjele svoj dio kolača. Da, pričamo o poreskoj upravi. Porez na dohodak se plaća u svakoj državi. Normalan je proces uzajamnog simbiotskog postojanja države i njenih građana. Građani daju dio svoje zarade državi, koja od tog novca stvara sigurniji milje za tu branšu i potpomaže uzajaman rast i branše i države. No u slučaju Amira Hadžića situacija je bila znatno komplikovanija. Država u trenutku kada se potraživalo novac od Amira nije imala izgrađenu strukturu za branšu, a nema je ni danas. No to ih nije spriječilo da svoja potraživanja formalizuju, tražeći, što je pomalo nevjerovatno, da im Amir retroaktivno plati porez za unazad par godina. Za oni koji ne znaju, retroaktivno znači da nešto obuhvata određeni period koji je prošao, iako nametnuta pravila u tom periodu uopšte nisu važila. Da stvar bude gora, a u priču se uključuje biro za zapošljavanje, te potražuje od Amira da vrati novac koji su oni uplaćivali zdravstvenom osiguranju na njegovo ime, s obzirom da se on u tom periodu vodio kao nezaposlen na njihovim listama za zapošljavanje, a znamo da svi oni koji su na birou za zapošljavanje imaju pravo na besplatno liječenje. Amir je rekao da je cifra koja se od njega potražuje prešla vrtoglavih 40.000 konvertibilnih maraka. Kao što sam rekao, porez se mora plaćati u svakoj državi, neovisno u kojoj se branši radi. I to samo po sebi nije problem. Problem nastaje onda kada država preskoči nekoliko stepenica koje je potrebno prijeći da bi se uopšte došlo do naplate poreza na račun freelancinga. Država BiH nema, ili barem tada nije imala regulisano stanje freelancera, a bez tih regulativa
i smjernica nemoguće je znati u kojim poljima branša mora da se pospješi, šta je klimavo, šta je labilno i šta treba da se uradi da se ovim ljudima omogući što lakši i sigurniji rad. Što u prevodu znači da bi novac koji bi eventualno dobili od Amira bio utrošen u neke za ovu branšu apsolutno irelevantne stvari, što opet znači da država barem po moralnom kodeksu nije trebala da traži novac od Amira i bilo kojeg drugog freelancera prije nego što reguliše pomenute stvari. Ali morali BiH, kako da ne. Službenici koji su pokrenuli postupak vjerovatno su se nadali da će Amir podleći pritisku i da će jednostavno platiti novac koji se od njega traži, ali on je odlučio da se pravno bori protiv pomenutih nameta, a legalni spor je još uvijek u toku. Amir Hadžić vremenom je prestao da snima YouTube videe i postao je full-time streamer na alternativnom YouTube kanalu Vista, što je njegov nadimak sa početka njegove YouTube karijere. Uprkos toj činjenici, Amir je i dalje ostao relevantan na sceni, uglavnom zahvaljujući gaming community-u koji ga prati, ali i takozvanim kliperima koji kačaju isječke njegovih streamova na svoje kanale. Amir je u svojim live streamovima rekao mnogo stvari koje nisu dobro odjeknule kod konzervativnog stanovništva Bosne i Hercegovine. Rekao je prvo da je ateista, što je kod muslimanskog stanovništva održao apsolutna blasfemija. Te je nekada isprovociran određenim situacijama iznio svoje mišljenje o nekim islamskim postulatima, što opet kod tog istog konzervativnog stanovništva uopšte nije dobro prošlo. Često je upadao u diskusija, nekada i drame sa nekim islamskim youtuberima, nije se libio ni da prokomentariše neka od aktualnih političkih situacija u državi. Amir i ja dijelimo neke slične političke filozofije, ali jednu jako specifičnu pojedinost. Oba smatramo da je Stranka demokratske akcije pošast, koja zajedno sa ostalim političkim strankama sa nacionalnim predznakom treba da napusti političku scenu kako bi država konačno prodisala. Međutim, u kontekstu publiciteta, Amir je znatno veći od mene i njegove riječi se dosta dalje čuju, a samim tim i više bole određene individue kojima takve riječi smetaju. Kada se bavite takvom vrstom političkog aktivizma, recimo, gdje svoju filozofiju ukrštate sa drugim političkim filozofijama, spremni ste na odmazde određenih ljudi koji se nalaze na drugoj strani te krivulje. I to je sasvim ok, živimo u demokratskom društvu, sekularnoj državi u kojoj je dozvoljeno iskazivanje sopstvenog mišljenja. U Bosni i Hercegovini, na primjer, postoje ljudi koji kažu da se genocid nije desio, da su markale djelo Bošnjaka. Na dan bijelih traka u Prijedoru provokantno se slavi rođendan Viktora Orbana, mađarskog konzervativnog predsjednika. I to je glede demokratskog društva nemoralno, ali dozvoljeno. Očigledno jer država nema mehanizme kojima će to da zabrani. Ali kada dođemo do toga da se pričanje protiv jedne političke stranke počne kažnjavati fizički, onda moramo stati, reflektirati nazad i dobro razmisliti šta smo to kao društvo pogrešno uradili i zajebali. Za one koji ne znaju, prije par dana Amiru Hadžiću je nepoznata osoba pokušala baciti molotovljev koktel u kuću u kojoj živi sa suprugom i dvoje malodobne djece. Iako nije javno potvrđeno da je to radi stavova o političkoj situaciji u BiH i Stranci demokratske akcije, Amirovi pratioci smatraju da je to gotovo sigurno. Amira je spasio security sistem koji je instalirao u i oko svoje kuće. Amir je neko koji je kroz svoj humanitarni rad pomogao nemalom broju ljudi, a vjerovali ili ne, novac koji je prikupljao za porodice kojima je bio neophodan, morao je da pravda organima poreskih agencija također retroaktivno. Iako se ne slažem u svemu što on govori, normalno je da imamo razlike u određenim pogledima, direktan fizički napad na bilo koga, pogotovo napad koji je mogao rezultirati u gnusnoj smrti djece i supruge koja sa cijelom situacijom apsolutno nemaju ništa, je trenutak kada smo svi mi, uključujući i mene koji sam odabrao liniju manjeg otpora i nestao iz države, ali i svih vas koji aminujete ovakva djela, odnosno nedjela, odgurujući ih od sebe zahvaljujući Svevišnjem, jer se to ne dešava vama, poraženi kao društvo. Politika u ovoj državi je uz neke pojedinačne izuzetke postala unosan posao za pojedince koji se svake izbore jagme da dođu do što boljih pozicija, jer one donose više novca, ali i više uticaja koje na kraju iskorištavaju da ušutkaju sve one koji imaju protiv svega onoga što oni rade. Iskoristite svoje pravo glasa. U prvom redu zaštitite sebe, ali i sve one koji imaju muda da kažu nešto protiv toga, iako im ljudi ujutro dolaze da im zapale kuću i ženu i djecu u njoj.